shibun ke ke ba prakini ka jalme de kuble shibun ke sakawe ban shuang ba apa obule wai ya kana kana bachi na shibun bala ko mu kana sama ya ga ya kitong ne ki tin kadang ka jitun em ilawan banyak tahunan yang bertanya ya kalau kan Di nasional nak kata ni kajian kali kalau kaba ada kata-kata ban suatu ia kajian cuma kalau nama kajian kajian mulai ni ni nama apa patah itu kajian cuma balai boleh ini ki theli ni ketin asal kita panggil siapa ni nama suatu kajian cuma boleh ama ni lah macam patah itu kum ke panggil nak teks ni dan shibun lakukan shibun di situ, jadi ingin cuci apa ini kata di semua kita hamdan kap, deh, deh, bagi kita pentas kajian dulu kajian fi, kajian temu kebalik kong, ngatrai kali ini, ni iba agak X tanong gaba deh, kau kau kendai, kau kau kerway, iba lukas ulat tho, gitu ki les, mo gitu ki jangan mereka pair deh. Hagani ka khot ka khandai hadu ka khot ka bakhatway wat la dap neng jong ki dan ki jiu dan ru ki ta gi on ki gentle proselyte ki mon ki bala ki de ki gentle bakalong jiu ki la kalam yan no sege jiu sege judaism ki la kalam yan no ki on ki gentle proselyte di andai ka kiles sangi ka khot ka dai ban baik kajian semua bukan kau hal besar. Nama ni kau tiladam ki jiu ki besyong besar ha Jerusalem ki beriu ki baru belai nak kita beriu baru ki bana bo kebne. Fi ni kau besar iba ni ladam ki jiu besyong besar ha Jerusalem ki beriu ki baru belai nak kita beriu baru ki bana bo kebne. Fi hantu kita ki beriu baru belai. Nei ini nak tin ka jong belai. But kau nak percaya ki bilang ki beriu ki baru belai. Kadang nama bagi lecture po Jerusalem, kung ki pilgrim na kabanta banyak rakhi, ya kadang kesmil, ya kabang yung kafis jong ka Pentecost, sni jong ka Pentecost. Henry, kapasong si kalau mga bakimpat siyempre, ya uji suku Mesaya, ulawan sa kaberte, bat kung juru ulat kiro ka difna, ba ulat mipat na kajidah, ulat syong ketika man ka jang ulay pa. But isa sungtu igani hadir ba Petros ulela iga gospel hangi haga khot ka ba khasaw terten nei haga ba khasaw terten nei ka ditmu ka hangi ka ba din kong kalong ba ka point hangi ka ba ka plan jong blek ka kanam long tang ya ki ju hendai ka ditmu ka jong blek kalong ya ki jai reu baro ka wai pi nakalaw haga kitab jiben pa kalong ka basang kada kau kalau tidak ya mai bikin wai tu mai kita melong ubadai bercium ya kata ke kita bahkan pli kita kijing pendai juga nak langsungnya kan ya me bagaimana suspa boleh dekat senam jomai ya kapan nak kijai bat nak terlihat bat nak patlang bat nak kenja berreu baru ni yang ni harga kitab jingpa orang besar nak berkendai ba la purchase ini boleh dekat senam jom Jesus Christ nena ya kibriu na kay nakijat mapir nakthli mapir nampak lang mapir bat na kikinja benriu bape di kajing tubuh ni kadai ka plan jong ublai ba kajing penim kadam nok ye tangi ki jiu rei kadai ro ya ki bai pat ki jat riu jang pertai kenapa orang ni poi apa nak kau gaji menpau besar hendak kalau bagi jat riu bape kita sini bape nem kijat riu bape kin gilek no kin yaro kin aimu ya boleh deh tadi ke poin ke berikut tadi ke cuma ke barin kong ke akan cuma ngatrai ke gini ban pencisha bagi ki nongrakti kilong ki basisha bagi wadra aru ika gospel ke basisha nak kata-kata kamba kapan je kan komno nanti begini kita Petrus kita ki nongrakti basisha deh ba ki papa ki boyo snow ki iya kamba ka jong belang baju ki bakal ka kamba ka authentic ki ka pen scam nani ka pen shisha bakini ki brio ki de ki buan ra ro ke ye ka gospel ka bashisha dei wala ka plan jong bele ka diru ye ka ban sengi ka balang
Kabar ya kaban ten o yung sim ko yung play kabang siapa atau ka edition namang ini kan artat ika baptism of Holy Spirit na kajing baptism sim ko yung play kai kata kajing baptism sim ko yung play kata kajing dak yung sim ko yung play kai kata kajing dak yung sim ko yung play na kadi kalong bahari ni siapa ikata deh but minum le ada kejamin nama kata kadi kam jeliu kenyat zawan pak edition dan ini pekpat lu ika benta ka balai ka jing temu ka jong boleh ni kalong lu ya ka ban te ya ka bala okay ban te no ya ka bala ngile ka nga benta ha ka balin kong korin ngaji padi fi ka ni ka benta kalong ka ba kha ka khot ka ba nhiều ba ka ado khot ka shiko nan puli ka ta jong fi kinong snap ka ni ka po de kong korin kha ka khot ba nhiều ka shiko kong ni đây là sam ye cái chính bao mình xem họ quay pa quay ye cái ban pin mình to đi to edify ha cái babat phang pin atau plit ini ya cái benda ka ban pulit ka ban kong korin ka long ka bakha đây nanta namar ha quay là sam da mình xem ye cái tiền cái chính pesta và quay pat cái tiền cái nong pendet ka ba kom uju mình xem ha quay pat cái chính nghe tau ju hu men sim but away pat keyboard ban kia tau ju men sim but away pat ka battery kamba but away pat ka jingi thu lupa but away pat ki jingi phere ki men sim but away pat ki theli kon jai te away pat ka batai ki theli ndrai ki ni ki ro uta uju hi men sim open tray po da ka sama away pa away hala ka jong komba u snyo ba i philap pulil menga hala khot ka ba hinyo ko no. Now each is given the manifestation of the Spirit for the common goods. For the common good. Na ka banta kajing halang ibaro. Kamun ban edify ban te yiki wei pat ki para bang. Ni apa foto yiki ne? Kene thmu ka ba ka bala ne. Haba pennan kam yiki kajing ai jo ki tin shapar jo ka balang. Kadang kadang ban authenticate deh ya ka gospel ban authenticate deh ya ka gospel kumbangi iya ka sni jong ka Pentecost ban ada penan kampat ya ka jing aja kintin hapo ka balang kadai na ka benta ka jing balang ane ka jing te ya ki we ki para nge haga upol u instruct ya ka balang hapo koren ki bangai ka balang hapo koren deh ya ka balang hapo koren ta cái đây các bạn nghĩ cho cái police show này cái gì vậy đi cái tiền cái chỗ lên lên nga các bạn con koren khá là iwe hadu nhiều đi hàng tu pa nó play là một bộ nó đi cái chữ kia iwe cái đây các bạn con tầm và cái bạn nghe cái bạn bật đấy này bật ba một cái chữ ai cái bạn chân xiêm cái đó cái chữ thu na cái bạn ta cái cả bảo cái chữ ai cái bạn chân xiêm cái đó cái chữ thu naga benta kata deh ban pentri kami ki jingai naga benta ye ladi kalong kabamla an priang namar balik kamaga jingai ki tumu kalong no bante ya kiwe naga kata upo haga ben kongkoren khala iwe gongkom ni an puri fi gongkom ni lana grande ki thili ki briu bak angel haba ngam don ke jingi ngala jumlang kum kau geng nong basawa ni kum kasyakuriau bariu syam. Kadang-kadang kalau nggak berkelai ke upol ayat kata kabam yang hyperbole expression. Kemudian hang ni kamut ba upol orang dan kiktian jadi angin. Ndai orang ba ada fi ayat ke expression. Ada fi kan nak kita lihat lagi kiktian ki angin. Lalu betul gaji ngamut kalau kabam mentor. Ayat kata hyperbole expression. Bapak dah hari ni kalau kaba kongkorin kaplaisan. Upon ubatai syai kan ni orang ni nan pulih dan jofi orang ni kam jule kalian bako ka jingi watang kam jua tang iki kiru lagi jom kam syai ban ki bita kam tabai sniu fi kata lagi ka jingi deh kata lagi upol kan ni jingi koran Korintian baka jingi kam jua de jimen to jono tang jong yaladi bala ka jui kan no Citi, hakalong ka basipkau, kedekhat ka ba arusa ngan puli na dalam fikang komne. Arusa, wat ai mo nuru unwan ya ka jonghi, hendai uwe pa ye ka jingba jong uwe pa. Jadi kita ka ni ka jingong ka jong po,
Bangin umali ke jing bahai di hindai dengan wat nakabta ke jing bahai John di wepa nakabta mi haban nur bahag banen kongkorin kalau nggak bakasta kita lihat utai lede nanya kita sana ki language zai utai lede hindai tu bahaya tu lupa ya no utai ya kepala hangni upon ni bu validi ya kan ka jingtai lede nama da om kum ta ko ulaya mas pusyahi gitu khot bible ki go kan nai long ki bersemat ko om barong ki jingai kilong nakabta common good teman nakabta ka jingtai ki bangai tani ka balang baro ka we namo Paul hangani long ka sawi ubatai ba ka prophecy gani ka jingkan kan tien ka basong thu kalong halor ya ka jingkan ki tili kan ki tien baptip namar kani ra om song thu kamla bante ge ya ka ba dei ki para me nakada kata ka jing pendang kam ka bante ya gani ki jingai kalau naga benta bantai ya kata iki bangai baro ane ke balang baro we ke bopol ong ke baden kongkorin khasal nang ka ka khaan bar re ke ong kumni kum tati ma piru haba pilong ki bakwai reri ki jing ai bakin jam se to da wa khnan ba phin kham nang bantai ya ka balang kata ke jing thumu jong kan ni ke cha ka ba re ong kumni re kalau kumno ti ko pala bangi haba pi yeseng uwei pa uwei na pi udan kasam udan ke jingkai udan ke kathli udan ke jingpen pau udan ke jingbatai to le ye baro ya ka bante you know ye para bangi ye congregation ya ka balang ya man syotu ya gani ti nak nakakadawa ka jui kalong ka baksao nriu ka ada ka boy ong kumni po ong kumni na sipuliti ti kumta ku para bangi ladanga wana pi de ka bakran da ti thili baptir hatung kan ngan pinmat ayu ye fi lamda ngakran na fi de ke jing pen pa lani de ke jing tir lani de ke jing thu lu pa lani de ke jing kat wa ki baklam men sir ki ba ai jing sawa kum ka jing put lani ka dutara siam lemda ki pen phere kita ki jing sama hatu kumnu anyo pentip ya ke ei balaput lani ke ei balatam namalada ka ronsing ru ka ai jing sawa ka bamti kina hatu ei uban le kre yadi ya lakatma kumjuru mapi lemda ki kran da ki thili ya ke jingkan ka bala ban snow thu ba kumnu anyo snow thu ya kata balakran na pinlong ki ba syukran hakasun singa don le si kata ka jat kiti na ka perte depend ban om don ka baklem jingmut khatwe nama kata dang mam snu tu shu ye kata ka jingmut kata ka kitin nan long nong wei hau tau bakren o tau bakren ru long nong wei hanga kum ta ti ma phi ong ru ha phi long ki bakwa hi re ri ai kem sim to da wat nang ya ba phin kham nang ban te ya ka bala na kata kalong ka badan kam ya kintin nang way mo kini ki foreign languages ba habban pinkala yi kanang ba baro ki bangai ki snow thu ye ai ka bala kran ta gade ha da khat ka ba apnya bu pol kun tuong kom ne lada unu ru kran da kitile bam te to ai bakalong tang da armut hi tang da armut lani don eru laimut bakataru markalian to ai ru ba uwe un batai kalau syai nak tian ka jong be so kai mo polo ong di bagi pokorin kini ke jing ai kam dei nak mentai tadi ni ke jing ai kini ke tian kini ki foreign languages kadai nak benta ka balang banginam penangkam nak benta yen di kam dei nak benta di kadai nak benta bandai ka balang baro kawe nak kada ngimla ya kaban hijack kan ngimla ya kaban tu ikan ke jing ai ban penangkam mi dari nama kam dei nak benta jona kadai nak benta jongki para bangi ti nama suwa bo pendep ya ka jutang ka betumai ya ka di kitab juga jutang ka betumai habo blei berpau ya ka no ke jing shisha syaka balang ule da ka jing thu lupa dan teng ru penangkam ru de ka kamba jong ka jing kren ki wi pat ki kentin ban pen scam di khubor ka bu ai siki breu ki bo khot ban ra e ka khubor ka jubo fi ka ta ka de ka jing thu bale ai kini ki kini ki give of tang sekai syaki banget ba syaka bala kabarin ko om ne bakal jipen ka kalau om tang sikiju de siki nation boroko den kabaan on kuno kadai ban pen shisha kini ki messenger ki bara gospel ki de ki shisha
baka kubor kalau gumno kabasisya tenen kabalai kalau na kabanta bantay kabalang bat kabasao i nagaktin ka jong blay hi ni ha ka kam ki apostol ng ba kada khat ka bakwe ka gumno ban pendon burong ane banyaro ya ka jikra ka jong blay khatwe ki kret bagi Arab ni yo sngo bagi de kren ha ki tintin mo ne ki thilit jongi hi ya kam ba phla jono jong u blay ban i hang ni dalam ba ro betos ule lap ya gospel but lap pen im ya ki lai hajar mot ki bensin nama ba ka goli jong ka gospel kalong ban pendon burong ya u blay ban lem no ban pendon burong ya u blay ban kitab jing pau kalong besan apostol lian itu yang ni we the vision but kita kijat bin riba repair apa benen ki mani hakmat ka khet ka jong blay bakata ka de ka jing ka jong iru bangin im ban pendan borom mena ya ka jing kra ka jong blay de ki ar lagi jing thu ki bang khampat kan ni jamet ka de ba ka jing a yo men sim jong blay pura ka balang den bat ka jing penyeng ni ka balang ka sni pada ka bangin sekren pan on any one ha ka way pak edition ha ka bede ban ka ni kapenta jadi orang ka bang ikran ke jan blay ber khu ki duas bro ba i yo kun regional hybrid blay ber khu euro ba ya chapran ke shakri try ba tip shoot ke jong blay lang ke khu ki min sim ki ba ko blay ber khu ki duas bro na it ke por ha i hybrid i bala khot yena i shakri ke shakri ba ne li ke jingli ba kalong ka berangkam na ka mta jonga ba jungi kalong berangkam ro ki pengen kristan i por ba blay ke khu singa di pon ke kabel hai ke jamin te college bon doctor ya ka ko ka ba ki na ai ba kum ju ro ba ki je pe chai na ka ting jong lei te ha ni ka jan mi chwa bangin pat ko ya ka ni ka che kran na ting jong lei te iran chi te na ka tin ban ong e ha na so ko long ka batay ban ai kikintin na gini ka jamin wala din bang ala batay fi kat ni di wala din bang ile kat ni kini ki bentang ting jong lei na pa chlo fi ba finom shoes na tang na e ka bang ong rai le ki ban puli ka tin jong blai but the official kanu ka ba esi ka bang pat de pan kren fila e ka ban contact sha ka chikanika ministry in ayo number fi ila ai ka ban ya kren ba fi ilong la kloy na ong bang alam biang rai ni kamru i ke jing ya aji mo lang jong fi ki viewers hai ke beli ke benta rai ka penchlo bi fi ka beli puli hi but ya ka tin jom ba snap bai ni ka one-on-one biblical discussion kan dai ba na ka benta jong fi ba kom berkemai fi ki viewers ba ngin sa an sa ai fi ka jingkan ro ka khot ka long ka khat khat la ka sa la ka jong na ka shiki ka ben ko pol shiki non koren mo ana par ka long ka barika ma ka ni ka nyumla ka ben yadil ya ka ti baro ka no tingin si yadil ka be pack edition berkat ki sa ki topik ki ben kam ha na ka benta jong fi la jonga pan ka church bagi para pengen hagalen hapo megalia pada kui jaga kalong keberengkam hado kata-kata di kita ka jing ong jonga ni ka jamit kalong keberengkam bro bangin minum shule minum shule ke itang ada bisnyo dari Dr. Vince Shisha kata ka jingle ka jongfi ka don ka practice sa ka church ni ka jongfi na ka dir ka jongle to blay ka kuyi ni se ka do ka wait edition but next campaign ham dia akan check you try kenal your gospel or Chris dia bagi pop jomfi na tap you maka sini ke balai lebih pat obat lagi ketika man ka jomle pala shong day ko rampa ndo obe sai na ka benta jona pa jomfi ki ko ke jomle ko swan pat lo ka burong but ni akmi ke cuman ceku ke baknan nam yo ke ban dek kala ka do ba se sharu rangkat na do di obe ko yufi but ni second part na ko edition tingin ya blong de jiwan de jamin akan part di abred penwai ni syakri dekat diduai ba nak kuro yaki viewers baro ki bala ya kaban yaki viewers baro ki ban sampai yaki edition in duai republic ku ni kaban ta ki baro pat ki kan shoot kunju ya separate finishing ni ko bon yaki duai penwai ban ni syakri try ya ngo yaki ko po try ka ko ro ko try ka bang ila ban shong ko try ka bang ya beliau ko try ka thing ka jome ko try mang te ko thing ka jome try ka long bechel liu shisha ko try ya yo ko try ka me pelai ni ko try ka me yo ko ni ko po ko try
Aku juga kau try bagai ni kami message kau try, angai kau try kau kau try, kau pet kau try, kani ke jenis kau try je sebab cuma lomba kani ke jenis discuss kau cuma kau try, lain cuma try bah kawan kau try kani jenis kau cuma kau try, ni dua try bagai jenis bah kau cuma kau try play, bagai jenis ayah kau cuma jenis Chris, lain bagai jenis lo cuma sim kau kani line way, dan cuma saring kat ni, berkum juga gitu ibu, cakap kalian setelah itu hey. Doa tasik bang syukur ini orang amin. Amin. Kuma filandep adi mengalap pelat yang ketuka. Yaki tams ni Italian kumami ia kapal kasih. Kuat ban address segi audience sekali kapal. Kamdam yaki parlok neki group charismatic neki wei. Kuat ban orang Shafi bangam deh bang ngasuan ne kuat ban penrem Shafi ne kuat ban nani ngaisi Shafi. Mulai kecing pelan sungai ketika video sekali, mengkhot lang ini di Balai Kristen, menilai ke depan study biang ni mungkin jauh mulai saksi sen, bed yang kita orang kepada ke boleh thor mungkin jauh, kenang bakano ke menilai ke Kristen, kenang long dah kecing semua tu beliau, dan dah kecing penyiar beliau, dan dah kecing alam jauh beliau. Nanti dia patai style jom beliau, nanti tanda emotion jom beliau, nanti penyelam ini ketik jom beliau. Jadi nak ada seksi nak kepan efiki, perlok di brothers, nak ki sisters, nak ki groups, dan ki perlok ki pasunat mah kata-kata, ki bang iye, ki bang sunat, ki bagi ki perlok ki bajar ki juga. Nanti mengasih efiki, jadi scam bagi ni video, nanti kemat ki bang supply, kan nanti tanya efiki. Grand Road yang ada Grand Road yang berbun, mereka bagi wan biang seperti jom play, mereka boleh biang mereka, kenang bah, kisah kiri kejongi, kenang day tak kejengkelam jom beriu, kenang day tak sistem jom beriu, day kendai bailam tak kertian ke jom play, angin kenang kejengkelku, nam dah jom pi, kini kisah kejong pi fisherman, bangai blur nengelam. Yang apa difiki perlu kita concern bah yang kejengat berting kejong play bak orang lawan penan berapa progress dalam ketin jemu dalam bagai try mesti syah jom mesti mengkot jom play apa yang jong apa jom pi nampak berapa progress collaboration